Episode asida Russia Ukraine gi hojiki developments khara thamjage masigi mang the top headlines khara moment asiki madu pathokjage US President na Canada Mexico amadi China da tariff 25% thamkiba asina sathina chawpa wa oirakle tapna country ahum sidagi condemnation yamna kanna lakle Canada na di high crane retaliation reply makhoisu 25% US imported tariff hapgat lagi aidra Canada US as a lunar report ni hojik oirakse masi kai bagi lei amana tradikari ro China ka US ka di thoina su yarada bani amrom ta Mexico su amna nungaitre amrom ta Netanyahu Israel ki Prime Minister Netanyahu Trump ki nak tanga si chat kre Gaza ceasefire ge second phase ki wangang na baki tamakta Netanyahu na hai kre Israel ki map hojik lei se masi amuk reshape togani redraw togani Trump ka pulaga haiduna Israel pende Gaza tem krabasu makon almost naisulirabasu khudum di chanbangam haudabana mathang step kari laktori masi luraba yai amrom the United States na Somalia the air strike talking asi ISIL lalhobusing thikana lay haiduna masita makhoi pu hatpaki tamakte US handak haigairakli world superpower Equini haibatu pongdok kadori masina loirapra US ki anoba Secretary of State Rubio Panama the landing to kre ngasi Panama the sat kre oirakli se direct action ngaktani immigration deport tawni hai Trump na lakpaga madu heka tawi udde madu gi matung da tariff wangkatali hekta wangkatali hojik Panama su makoina logani hairambani amasung makoi ki state Secretary ase Rubio chat kre Panama discussion to kita makta masiam job one development si oire samram the Greenland su US na control tawni hai dipni Trump ki matam da America ga mayam ga nai khainra pe ai or America wang ki pama name ki pama amati oire ni habsi mayam de hainara maram di America and Europe something problem lakado phibam lakle hojik Russia Ukraine gi pawmati amatanga thamge ngasi Russia and Ukraine the barracks of drones amadi missile thajil lakki masi Ukraine source na haibani at least mi tara mangasi ki residential building dojen ki mathaka tek kai ki masi Donald Trump ki mitmang dani oirise thodok ase mafam amadatana te Ukraine gi mafam kayadani amasu mi tara truk hena sok panang bagi wahai amromda Russia ki Ukraine ga thangna ba border city Volgorod ta hasi Russia ki mafam ne masida Ukraine su drone kaya tang thajin ki Volgorod ki Russian governor lupaduna high at least mioi anisi ki makoi se civilian ngaktani hojik maida lana se chathari haibia Ukraine ki air force na high Russian force na launch torak pase 123 drones ni aduga missile nipu amagani makoi ki air defense unit na 56 drone down toki aduga 61 amana redirect toki hanun jatan ki aiduna aduga missile kaya intercept tawi haibaki exact figure ti makoi haite taram lagani kairam lagani pohairam lagani siba na bia orisini mitram nga nong de siba sa pe sira pani amaram the Russian force na Ukraine ki drone nipu mari shot down to khibaki wa hai aduga missile na US met HIMARS rocket launch system amasu thugai ki masi 24 hours manu sigwari ni amaram the Middle East ingli carnation onini se Russia Ukraine ingde amaram the power musu tari madudi Israel na Ukraine the missile su pi mateng tawi haidro Russia ki news agency ki matugina makhoi na attempt to khibase Ukraine ki infrastructure energy sector sing yari makai tem thokpegi ni amuk hena mamna ba amuk hena sok na kita makta thajin kipni hairi Masina loiti Russia ki Kursk region se yamna kanba fight chathari tana masida missile ama attack to ukre yamna kanba missile ama attack to ukre masida school ama da boarding school ama da tabani hairi masida yam kai kre to ikre building ase 84 people rescue to re mi mari di si ki baki wapam ni aduga mi mari ama yam kana soi amasung sok is yam serious condition ni Russia na blame tawi Ukraine na masida civilian mafam da school singda angang singilai pham da masina missile attack tawi haiduna adu Ukraine haire mase koi na tena koi soega tawji ki poram koni hai yam kan hai dokre masini orise Kursk region da hojik yam kan fight ne aduga Russia na masida ki takthora kani hai so chu pabu ngamdri Ukraine ki source na asifau da high crime of the Kursk ta sokna ki tamakta North Korea da ki pura kriba makoi ki forcing ado masida khangam dra so yam sikrabani makoi di yam sikrabani amasung masida makoi yarakta du na Russia na makoi se atop mafam da thaidu krabani leitrabani high performance Ukraine kangup na high bani
अमरोम द यूक्रेन की वेस्टर्न सिटी अमलाई रिबने कवी हारी मफम सिदा यूक्रेन की आर्मी की रिक्रूटमेंट सेंटर अमलाई मसीगे सेंटर असिदा एक्सप्लोजन अम ओइकी रशिया थाजलपे एक्सप्लोजन ओइपो एरमनी हम साथीना काई की चाइकी सिबतबु याम सिखिदे मी अमदि सि मार वन डेट ओइरेसे मी तरुकनी अदुका मसीगे मफम से चाइहनख्रे सिबति सोकपुदि याम सोखौदे मी अमखक्तनी अमरोम द डिप्लोमेसी रोम द करी चथरी हाई मतम द यूक्रेन की प्रेसिडेंट वोलोदोमिर जेलेंस्की ना वार्निंग तौख्रे अमेरिका ता मदुदी नखोई न सीजफायर अम पुरकनबकी तबक रशिया मती अखोई की मरक्ता सीजफायर पुरकनबकी नखोई ने अमकन होनरिक्लिसे डोनाल्ड ट्रम्प साहब नखोई अमकन होनरिक्लिसे मसिन कंट्री अनि खक्ता ngang ka yaroi sini main di khoi ni amasung no khoi gi wangang na basida khoi yaudana masigi ceasefire sector purak pa yaroi amasung kari kumba na khoi ani tra ngang na ga ceasefire purak pa taragati yamna sathiba dangerous situation oini sini aduna washington dani mo khoi yam kala kan bhairak lise ceasefire gi plan tawba taragati russia mati na khoi ngang na marak da khoi yaw ma thau tani sini Volodymyr Zelensky ga kan buani Donald Trump government na keep natraga Ukraine ga talk to big tamakta yamni special envoy ma Ukraine ki tamakta thamli madugi mem Kate Kellogg mark na high criminal di US na pamsi Ukraine na koi masigi chahi chali ba chahi asigi loisalak forward ta masi election to goda bani country asidi election to goda bani parliamentary election to goda bani aduga masida president oigera ama oigera loina masi sindok laga मसी इलेक्शन ओइदन लेरिसे मसी ओइदे यारोय अदुगा रशिया मती नखोय की मरक त सीजफायर की फिवम द लाक त यारोय सिनी ट्रम्प की मरक त की अम कन प्रेशर बिसेलक बिसे अमरोम द यूनाइटेड नेशन यूएस नते यूनाइटेड नेशन ना रशिया द कंडेम तौखी मखोय न मिसाइल अटैक तौरका मसी हिस्टोरिक बिल्डिंग ओइ पयाम ना ममिंग लेपा मसुंग चही क्या द लेमलकलबा थिएटर अमुक लोइना थुगाय खाइ की बगी दमकता कंडेम एम कन तौर यूनाइटेड नेशन ना मसी ओडेसा हरि मफम दनी साउदर्न यूक्रेन की मसी दे हेक्ता मिसाइल लंगसरगा थुगाय तेम खाइ पनि हरि मसी हिस्टोरिक बिल्डिंग क चाइ ख्रे मसी यूनाइटेड नेशन तुमिन लेमगम दतना कंडेम मा रशिया तौख्रे मिडल ईस्ट की वफम तंग मेंशन तौगे मदुदी अरब लीग की चारब मीटिंग पांथोख्रे चारब मीटिंग पांथोख्रे मखोय पांथोखलगा ट्रम्प ता हाइखिबो वा असि याम कने डिस्कशन तौरखे मदि गाजा दगी पब्लिक सिंग डिपोर्ट तौगे मथौ तानी इजिप्ट लोम द पुखे मथौ तानी अमदि उर्दुन नत्र जॉर्डन लोम द पुखे मथौ तानी मसी करी नो ट्रम्प दा हाइजिलकलिसे मसी वफम सिदे आम द कन्ना फजब एजेंडा मु ओरका अरब की लीडर सिंग सिरवारी सानर मतम दा मसी दे कमाय तौरि मोय बेमसा मसी दि लोरेदना हाइदना मखोय हाइरखे अदुपु कशु तौngam दबनि अरब लीग की कामलोप सिंग से मखोय हाइखि मदुदि ट्रम्प ना हाइरक्लिबो वासे खोय रिजेक्ट तवी मदुदी पैलेस्टाइनी मी सिंग गाजा दकी थोक यारोय अमसुंग मखोय से लेना बतबनी हाइबसे अरब लीग की मखोय डिस्कशन सिदा ट्रम्प के वासे खोय रिजेक्ट तवी हाइप वासे हाइकी बसे मखा ताब लेते अमरोम द यूनाइटेड स्टेट ता येरुम चाना तक येरुम से हम शॉर्टेज तारक लेसिनी मसी बाइडेन की मरमना फॉल्ट अमगी मरम दकी ओइरक्लिबा शॉर्टेज ला येरुम की प्रोडक्शन शॉर्टेज ओइरिबा कैनो मसी ट्रम्प की स्पोक्सपर्सन हाई की अखोई की कंट्री दा यूनाइटेड स्टेट दा येरुम वासी लगलिसा मसी करी मरम दकिनो बाइडेन की फॉल्ट ओइरिबा हैना ट्रम्प की स्पोक्सपर्सन हाई की अमरम द इंडिया दकी वफम मता के मादी इंडिया की बजट ना मिडिल क्लास मी सिंग की टैक्स ता खरा रिलीफ तो के वफम मेंशन तौख्रे स्पेंडिंग दा बूस्ट ओइरकना पा हाइबती अतोप अतोप वफम द पैसा लेकोन थाजन बत्ता स्पेंड तौबत्ता मसे हेंगलकना पा अमती चौखलकना की तमकता मिडिल क्लास तकी टैक्स खरा हंथा लगनी हाइतुना इंडिया के हम चौर स्टेप पाइखत करे अमरम दा ngarang US तसु प्लेन अमा क्रैश होइकी प्लेन अहुमरी सुर मारा हंदक मरक सिदा क्रैश होइरिसे मादु मेडिकल प्लेन नि हाइदि मादु की प्लेन अदुता अंगांग अमगा लोयना मखोय मंगा यावी अदुपु यूएस की सिटी फिलाडेल्फिया हारिबा सिटी असि की मथक क्रैश होइकी बनी क्रैश होइरे चतखिरमलनी पुरमक्का मेडिकल पेशेंट पु पादु प्लेन नि हाइना ताइ सो मसी सिंग असि ngasi की अपडेट हाइबपु मैम थागसरी चैनल सिबु सब्सक्राइब तौद्रिबसिंगना सब्सक्राइब तौसिनबिरति क्या फगदबा